Tetegenan bencana linuh wiadin tsunami ring Donggala wiadin Palu, Sulawesi Tengah banget nyungsutin kayun. Bencana punika kerasayang oleh samian krama, termasuk krama Hindu ring Sulawesi Tengah. Ring galai mangkin wenten 300 tali krama Hindu sane wenten ring makudang-kudang wewidangan ring Sulawesi Tengah nyarengin ngirangin tetegenan krama sane keni bencana irike. Wenten sawetara 5 tali krama Hindu sane wenten ring kota Palu keni bencana punika. Kali kita wenten sia diri krama Hindu sane padem sangkaning bencana antuk tigang diri wantah pindah ke polisi sane tugas ring pesisi irike ritat kalaning midabdabin pemargin wantiwar sekota Palu. Sekretaris PHDI Sulawesi Tengah Iketut Swaria Semausang korban sane tiosan wantah mawit saking perumahan Balaroa. Ipun ngangkenin kantun nyelehin korban saking krama Hindu. Sane banget keni pawasana wantah krama Hindu sane wenten ring wewidangan Petobo, Sulawesi Tengah. Samian wewidangan irike kaluruk antuk lumpur. Swaria ngangkenin sajroning ngirangin tetegenan krama Hindu ring Sulawesi Tengah, pemekas kota Palu penyokong wiadin pangrembe saking semeton Bali banget ka Aptiang. Swariasa ngowohin majeng ring kota Palu wenten sawetara 5 tali diri krama Hindu minekadi 500 kakak krama Hindu antuk kali tali diri krama. Tiosan ring punika wenten siu diri sane durung kali kita oleh PHDI Sulawesi Tengah. Sisan ipun malih kali tali diri krama kota Palu wantah pindah ke mahasiswa sane mawit saking makudang-kudang wewidangan ring Kabupaten Sulawesi Tengah. Nasib para mahasiswa punika durung janten kuentenane. Tim Liputan Bali TV.